Design ninde yawugiriye design Yitwa Eliane nazwi cyane ariko numwigeme wo muri quartier afite impano vraiment yo kuba umustiliste ni nawe yanyambitse naramutumiye aze kuza ndamwerekane ariko numukizwa yavuze ati oya ndatinya ariko vraiment urabona ko yanyambitse neza ndabishima ko nitisi namuhaye ndamuha designer urumva naravye we masepeto red carpet yako nakubwiye ko cyenda haba ndi update naravye red carpet yo kuri Zushu ndabona we maberewe n'igataye yiwe ndavuga ati why John orondela iyo style nka couleur yonyene tisi ya nuko kandi nawe naberewe yego nice kabisa none ukubita ko nizi borozi none umega izi nizijya zo mu cyumba ate tumenyereye yuko twambara amahotaro ariko nashatse ugira akabijya Isaac TV kunzi ba Isaac TV kuri red carpet na Nelly Nuts noma Nelly ni bon ni sawa neza fresh uraberewe kanyamakaye ego twayabonye Nelly Nuts kwanza felicitation happy birthday to you thank you so much atarakabanga imyaka ingahe 28 ans 1992 le 24 juillet wow yeah okay sawa iryavuzwe riratashe Nelly wiyumva gute neza cyane ndaryohewe urabona ko batwitavye VIP urumva uko bagiye kose bangana twashaka abantu benshi twashaka gusa twerekane ko ikorwa twateguye hari abantu badushigikiye batwitaba ego couleur du jour menga ntayo witayo cyane kubabwira why nashatse baze baberewe neza cyane ko couleur du jour burya ari gusanga igora abantu ego okay Nelly Nuts uno munsi atarakabanga mugiye gukora igikorwa cyiza cyane nkitangura iganiro ari kibazo nabagije ati kwinjira ni kubuntu amafaranga yo gufasha aba bantu avahe azovahe cyangwa ariko avahe so nibaza yuko amafaranga ava mu bantu azova mu bantu abaza kugura ibinyobwa bahari baza kuba baduterereye ego okay sawa urumva abantu bagura ibinyobwa hajya babatereye ataje yaje baba baterereye imitwe yawe ni okay gusa ni byiza cyane Nelly kubera iki ndabonye look yawe design ninde yawugiriye design Yitwa Eliane nazwi cyane ariko numwigeme wo muri quartier afite impano vraiment yo kuba umustiliste ni nawe yanyambitse naramutumiye aze kuza ndamwerekane ariko numukizwa yavuze ati oya ndatinya ariko vraiment urabona ko yanyambitse neza ndabishima ko nitisi namuhaye ndamuha designer urumva naravye we masepeto red carpet yako nakubwiye ko cyenda haba ndi update naravye red carpet yo kuri Zushu ndabona we maberewe n'igataye yiwe ndavuga ati why John orondela iyo style nka couleur yonyene tisi ya nuko kandi nawe naberewe yego nice kabisa none ukubita ko nizi borozi none umega izi nizijya zo mu cyumba ate tumenyereye yuko twambara amahotaro ariko nashatse ugira akabijya okay sawa Nelly Nuts hajya wararonse ama sponsor nkuko warubishaka cyangwa hari akahazi turacyakeneye mugabo kubera iminsi iragiye igikorwa twagigiriye tuwa media ku ma TV online ku ma radio nibaza yuko ayaza kuboneka yose duca dushikiriza abandi biyemeje guca bashira ku bundi buryo bw'iwabo twabahaye icegeranyo cy'ivyavuyemo no munsi turizera yuko amakaye yose azoboneka tuzoyashima muri rusange ukeneye amakanga 4000 warosanga nituraharura ego okay sawa Nelly just ndakuruhishe ko event iracyari ndende abantu baracyaza ni jusqu'à l'aube ego ni jusqu'à l'aube baracyaza bamwe urazi ko abastar bakunda kuza mu ijoro turacyabarindiriye dufite aba DJs bose baracyaza aba photographe kuri red carpet bose urumva abihuta baragenda mugabo abandi uraza amasaha ya soirée ni mu ijoro ego bana bakunzi ba Isaac TV live kabisa kuri Isaac TV byose murabibona live urabona ko sponsor na Isaac TV iri hari nice ego kandi ya Joseline ndamushimire John K Boris Efra muri Canada nawe ndamushimire shimire n'umumama yitwa Didi Diane yarungitse ibikoresho byiwe biri hariya
urumva iryo ni iteka kuri jewe abagiye bose baranterera nabo nyene reka ndabashimire cyane shimire n'ama TV online mwese amaradio warabonye yuko baravugije sport n'urukundo kandi wabonye no muri VIP ndi baraza kubibona VIP li classe imeze neza cyane n'ivy'Imana byose bana uneli reka tukureke vraiment kandi merci beaucoup bana nyitegura igogwa neza turanindira ibindi bizagukurikira tubira ego kandi thank you so much ndazi ko bari live wagize neza cyane Imana iguhezagire ndabona yuko hariyo na famille yanje y'Igitega irashitse irya ni famille yanje y'Igitega urumva yuko ni ibintu byiza cyane kandi abakire akira abashitsi Nelina Tama twebwe turaza kubananya ibindi bikorwa baadaye okay ina Isaac TV turi live kabisa turabereka ibikorwa byose ngene bizagugenda muri iri joro ridasanzwe kwa Nelina Tama umunsi w'amavuka urumva abandi barafise ngene bari nahaza imisi mikuru y'amavuka ariko Nelina classic ini Isaac TV kuma ngaho byose urabibona ngaha ta cenga ibaye kubibanza byiteka ndabona ba nyakubahwa ngaha ni sawa mtawa namahoro cyane meze neza ndakubona Isaac Pajo Patrick bien cyane Pajo si byinshi shaka tuyage ariko by the way uraberewe sana friend merci beaucoup urakoze cyane ndagushimiye cyane je shaka kumenya ngaha wazanywe niki turi mu kirori nshaka numve ko exactement uzi iki kirori cyari yego ndakizi ko narose ubutumire banumiye kandi naragize ico nerereye kuko uravye harya urabona amahasa events agence sanzwe ndongoye banumiye nka Pajo Patrick baranumira kandi nka nkurongo ya mahasa event ati nkaca rero ndazi uruhanzi rwarigo nibaze kumushiki wacu Neli uno munsi ni anniversaire yiwe gwimbaza amavuka aho yavuka utekiwe amavuka kandi no gufasha igikorwa cy'abana batishoboye bahuye n'ivyago kugira ngo tubashigikire tubaronse ubufasha baje ku ishure hariyo amakaye hari amakaramu hariyo impuzu hari ibintu byose umwana akeneye kugira ngo aje ku ishure byose rero tubacenga ko tushigikire mushiki wacu yaronse tuciyumviro kugira ngo bigende neza majya mu make cyane dushaka kumenya aya mafaranga azoyinjiza mu buhe buryo acangaza kuyaronka mu buhe buryo bwo gufasha aba bana kuko iki kintu je kitantangaje kuko urabona ngaha ni kunjira ku buntu kuyinjiza je nibaza ko hari interano umwe wese gwiti ciwe yamuterereye urabona ko ngaha kwinjira ari ku buntu ariko uri kutuko turanywa turiko hari abandi bashaka kugura amakaye kugira ngo bagurire abo bana nawe we Isaac Classic cyangwa Isaac TV company yawe bashaka kujewe reka ngure iduzene amakaye uwiguze uzoba uguriye abo bana ntuyigura ngo urayitwaye iwawe urayigura ajya kugira ngo abana bazoronke ugurira abana donc hari ama stand yo kugurisha ayo makaye kandi uguze ikinyobwa ngaha hari pourcentage amatwa asumira ko iyo pourcentage ngaha izoba igiye kuri abo bana rero nibaza ko ari muri ubwo buryo kandi abantu bose bari ngaha nibaza ko baje bazi ikibazanye sawa ndabona bimwe mu bibanza by'iteka bamwe mu ba presenter bari ngaha ndakuramukije bwana Ami Pro salam meze neza bien ça uri kuri nyegeza ari nako ndaganira n'uyu mujama tu ni madame mama Gold mama Gold ni bo sawa gamrizi ndaku biba madame wa Ami Pro nugambere ndamubonye exclusive ni jambere agaragaye imbere ya kamera kubera ni mwanamke mzuri sana niwe mukobwa wa mbere mwiza ku isi yose uti niwe mukobwa wa mbere mwiza ku isi yose good sana cyangwa wivuze imbere yiwe gusa oya uyunye ni la femme la plus belle la plus jolie de cette planète okay mama leki ni bo sawa uraberewe merci ndakwambitse nije namwambitse okay uromuze muri gikorwa cyiza twarabye kuri banderole ama media menshi ni ahari ariko nturabona ama company atandukanye akomakome turayazi mu Burundi kubera iki zirahari zimwe Crown Royal irahari ariko gusa kimwe novuga nuko media nico kintu gikuru nimura mushobora kubona amahasa event iri hajya nuko itegura ama evenement akomeye akazama abantu bakomeye nimushobora kubona ama media ari hajya nuko ama media ariyo ashikana ijwi kure sivyo ni 4e pouvoir kwisi urumva rero abari bon sana okay mabuja twovugana umunota umwe oya
igikuru nuko wamubonye kandi wabonye yuko ari umugore mwiza cyane ku isi yose. Ndabugize mama Alex. Ni sawa. Tuvugane ga. Iminota umwe breva. Umunota umwe please. Ni sawa. Ni bori ariko uraberewe ndi yakwambye. Sawa. Kuza wanze kuvugana natwe ntaco. Avuze yuko ariwe ujya ariwe mukobwa wa mbere mwiza ku isi niko vyuba. Ategeza ko umugore wa mbere mwiza kubera ko n'umugore wiwe bien sûr ni mwiza nyene ubona atari mwiza. Jana zikutavuga ariko mantu ko wavuze ni bien ariko uraberewe vraiment ninde yakwambitse no munsi. Urasubire kandi kwikiranye. Isaac TV. Oh.